到了吉嘎玛大行系说主语时间。今天我们要学的是有关借的生活用语。借这个词有分介入和借出。例如我们说，Mizaliu gaku tujuh i Cikulasan。Mizaliu gaku tujuh i Cikulasan。这时候我们是介入的角色，搭配的动词是 Mizaliu。再看以下的句子 ，Bazaliu Cikulas tujuh i Taguanan。Bazaliu Cikulas tujuh i Taguanan。这时候 ，gula 是借出的角色，搭配的动词是 bazaliu。在生活当中，我们常常会向朋友借东西的时候，例如跟同学在图书馆一起看书，如果你忘了带橡皮擦，就会跟同学借。这时候就可以这么说 ：Zaliun ho aku go sasisit isu。Zaliun ho aku go sasisit isu。Hai alahan。Hai alahan。如果有一天你想跟同学借一本书，你要怎么说呢？你可以这样说 ：Bazaliun ho aku tujuh isu。Bazaliun ho aku tujuh isu。如果你跟朋友一起去采买的时候，身上忘了钱就是身上带的钱不够，也许你会很自然的向朋友请求说 ，Bazaliun ho aku tujuh isu。Bazaliun ho aku tujuh isu。借钱是很尴尬的事，最好不要，除非是不得已，对吗？今天伊娜在厨房忙着煮菜，这时候呢，发现盐巴用完了，就跟隔壁的板奶借盐巴。这时候就要叙述伊娜跟板奶借盐巴。那这句话主语就这样子说 ：Mizaliu ji Ina tujilah i Cipanayan。Mizaliu ji Ina tujilah i Cipanayan。请听他们两位的对话。Ina， Panay Bazaliun ho aku tujilah isu。Ina， Panay Bazaliun ho aku tujilah isu。Panay ira isfi alahan。Panay ira isfi alahan。Ina mami tangtang kaku tu kuhau nu futing nasaan i awa ai tuku cilah. Ina mami tangtang kaku tu kuhau nu futing nasaan i awa ai tuku cilah。早期在阿美族部落，鱼有两种煮法，一个是煮汤，另外一种是用烤的。煮汤怎么说呢 ？Sakafian。Sakuhawan。熏烤怎么说呢 ？Ifithan。盐烤怎么说呢 ？Jilahan mi'if。请听下面的对话哦。
Panay. Ina, samaanan ko bitang-tang tunafuting. Panay. Ina, samaanan ko bitang-tang tunafuting. Ina, sakafian. Sakafian. Sakuhawan. Sakuhawan. Panay. Cilahan miir-ir saji mama. Panay. Cilahan miir-ir saji mama. Ina, awai tuku cilah. Ina, awai tuku cilah. Panay. Cariwan ho ako i cilungian. Panay. Cariwan ho ako i cilungian. Ina, ha uli. Ina, ha uli。你们学会了吗？吉嘎玛大行系今天就讲到这里，下周再见哦，阿拉用。